ahomachi beye no numa bo pounds ma aduasa and amanfo bia na o ma sorry sabre no ehun se pick up fight bi and number GN 833-24 eba betwe mu ewo krodo mu na wode nani akire mu wo ba bia omo hene aye frɛ no nanadanka ameyawo okukroko a wotoso mienu wote wo ma kasa tuka no ko omachia ba ye na ne omude nanim ni ba pim gate ni se gbran e ma gate no etimi etuto fom eno ena wo mu etimi ebowura nana ba bia woda etimi okokotwe nana didididididi wo mu abu ano ede na akwa sheka Abusiamu akwaba edebatu maji eso no maso so first time ni abemi subscribe button so dia channel na upload video na ka ho se ne be na upload ni to mpe woni first person ya wonsa ebidi kan abusia sa brede wodi wani ekokopie mu ewo achim krase ade hye wo ho ensu no gudjem wo woni abreye pa wo ni nyina ene se ni paponifuo bi ya wo mususu se wo ye asrafo abo ede ewura kol mu a wo hene pon ya oda ko na no na dankwa ameya wo kukuku otoso mienu ede paponifuo aba bechi na ede na hye pick up mu ede ne ni nyina eye asase ho ensensem na ensem no mu ejire mu se asase be 450 acres of land ebusia na eye asase a wo hene no eda na eye ede ma akoko board fo sanka wo mo hwe no mo fanye cocoa plantation se na ebeye na ebeboa kro no na enhyehyeye a ohene no ene cocoa board ekoye no eno na ekame se be 48 years ni wo mu endi so eblise kombesi hospital mbe ya kwan ede amakro na so sade no ni nyina wo hene se wahwa adane boachi bidin ya emaye eno ana wo hene se debi want na se ema wo mu emu kro no kwase asenti wotebri asem no ede kokopie mu ewo high court asem no ekọ na wie no mtre se debi asase no eye wo hene no ede enti se wo susu se kokobodfo ehyehyeye a wo mu koye no se wo mu eni so de ahene no wo kwan se otimi kofa na asase eno na busua enti ase ama na wo bi nim ne kosi ya asojafo yi asasa wo mu hu ede gu pick up ma be no miensa ne fa ahomache wo mu kopie mu ewo kro no wo mu kokochi wo hene no ede kosi eno nam so ama Ghana fo bi etetre wo nsa ede hwe ya mampeni John Dramani Mahama so se wo ne mu bi na sansemi ekoso busua me yenkotie se ne nchiremu no etiera ye mra ye ba ebedi nkom idea ubepie mu ewo asin rakesia tension ewo ahapa ye ni na ne se ahomachi beye no numa bo pounds ma aduasa ena omanfo bia na o ma sorry sabre no ehun se pick up fight bi and number GN 833-24 eba betwe mu ewo krodo mu na wode nani akire mu wo ba bia omo hene aye frɛ no nanadanka ameyawo okukroko a wotoso mienu wote na bra wo mu adaka no etimi ekutwa mu anase kɔ ho no sa no wo mu ehun ye na kyese security officers anase private security officers a wo mu hwɛ na efie ho no mu no edintiatia mu ne omanfo na wo mu etika ne mu no edi ayam so ewo ho no mu a omo chese nipa na etika ne mu no eye nipa mema nketinka pa ba ko enan a wo mu ehye military uniform na wo mu de mask ahye wo mu anim omo nyina ahye mask ena afi so krekre atuo edi omo du ho no mu no ena wo mu ekatre security officers go open the gate enti security officers chese munti baby crew amu free amu ba ye ne ade kronti a mu pete mu ba be wura nana ba bia nana etie nenso no wo mampene ena chese wo ma kasa tuka no ko omachia ba ye nana omo de nanim ni ba pim gate ni se gbran e ma gate no etimi etuto fom eno ena wo mu etimi ebowura nana ba bia woda etimi okokotwe nana dididididi wo mu abu ano ede na akwa sheka nana ye dey a omukomo ansa ali adia nana ye de mpebe de mameto edwa ena mu yenim nipakura omote etire ene bota enti amode aba abechi papa me pacho ka be no omode twim do ne sa no a nti ka no ede enkwala na wo ka nanimu a ede bompa ede ka yes Mitsubishi ane number no GN 833-24 me pacho zoom ni mame white one me boa white one eno no ya na mpepi no omo guard bi wa animu alomi bi wa animu a eno na protect body na nkasa
Sa tiano and pim was had in the say and body no. Oh, okay. Registration number a government Diana. There be any government car. Na soldier for no ugiri yes omo ya soldier for ankasa. No na omanfo entimi enkyerese a soldier for ankasa na se nipa bonfo bi na akwakohye soldier atade a womo ade abedi dwuma tisa mpempra me no kasa yi yehwehwe baabi a womo de ohene na akwakohye a enya ade a omo nim baabi a womo de no ekọ. No masa enkomo no yan se ya akwa abushafo menua ayi asante Shadrach in the Homa so amena ebon komo all the way from Central Region asen Rakesi enim kuransa kwan so omo chese wo hene no emrantia be nan pew wo makotwa fa ne security fo no so se wo mo yiri omo chi ni hye botom se wo mo de ni hye wo mo achi se wo mo ye de se wo mamoa no se ade bi e ma sebe wo mo de open pon ekọ eno nkomo na bi afi no abeto so ayedi oba engineer 6.2 kumasi Facebook a ekrofo car ni siwo na police force car ni siwo na moto bi esusi ho na hu tazi bi nso aye esi ho na police force ba na ekrofo ko ana se no mo ho ali a police force ba de na omo kokra anti no mo do hina dwane na omo de ne ko na ekwan a obi enim se na nka omo de nana be fa so no enye sa kwan na omo de fa ya omo san omo achi na omo de nana kokofa oda kwan no ewurere mu a omode nana akoti enim emprempre de enim baabi a omode nana akwakohye no nanam so ma manfo chese ehu kese pa na abo wo me ani die mu ayi ahensam wo ho ana nana watena konwa so fie sen bibi sa akoso nana chemu manfo ne chemu ana na betena konwa so na afi 2022 mu afi 2002 na oba betena konwa so na kakra wo mu ye ne omudi nkomo no mu ekan ya omu susu se ebie no nam so amansa ni babon so yi aba be mu ana na de na hyeke mu a wo mu nim baabi omo de ne kọ no ene se omo kira ebra asen rakesi kro no ba be ko ade wo ho no mu no na cocoa board Ghana cocoa board ene oman ni ba be ye nhye se wo mu asase bi a ewo nkuku asa wo nananom emfamma cocoa board no mu mfanye cocoa research institute eno aso ye cocoa plantation ewo ho no mo enti eye 450 acres na chese o mutumi dani achire ma Ghana ban a cocoa board na ehwe so manage na o mu chese nhihye no mu no nanka afibia no cocoa board osika obetwade ama o man no na afi so o mu ye so mbesi hospital na o mu schools no ma ya kwan a ewo empotem ho no mo ani nyina aka contractor o man no ne cocoa board esan e na so beye mfie aduanan enwotwe ni 48 years eniye no enya de a cocoa board etimetua 10% kra etimi de ama oman no eno na nam so ema nana tebre asem no edi cocoa pie mu ewo high court ena court no ahye se asase no eye nana no de anye cocoa board for de anti se wo mu entimi andi o mbo hye so de a na nana se wo gina asase de a ena chese no kwan so anu na court no etimi rule ye in favor nana okoje aman eno na nam so asabre no mu no wo mo echi mo mususu se efan bi ebi o mo nti ase no ene betimi ata chira kokpo pa ama sabre yetimi aba abechi nana ede na free ni mpa so a ya mo anu de na hyeke mu amprempe ye hu ba bi a wo asemi die kwani ya omode o hina afa so ni nkoma a oni me di die to asumu mesire bi sawo eti no nana de asem na kokot na de abusuani bi ehye baabi a na kokobo fotuama no ena nana pa ne ho ntoma ena ono na abayire no ana kokobo fo no na kokobo kura Ghana abai dia eti eba ne se na nana ye bechi nana ko bi woni abai na etwema so eno ne asem obia ebisa nti se ano ama yehu nana nti no obi ntumi nkyerɛ sɛ sankofo no bechi nana no ye hifo ana se ye he nti Asinfosu Central North Regional Police Command no and mpempem no kasa ohun se na wo ma park wo mo ka ewo research institute wo no na ni nyina ne se wo mo ebom pempen ewo mpotem wo no mo ahwe se bibiboni bia ntimi nsan infrachiri emma ifi se workers bebre ewo plantation wo no mo wo mo adwuma mpempem wo mo kira
adwuma kwa ya de ombetumi akọ bi se ukọ adwuma na se ye be moa wo so sa de wo hyeke mu na ye hu bi mu a na akwakọ ya asem nti no sabra ye ka se dia posifo da so ewo yeah ma videos na ba ma say praise for ebom pempen pa na mumu wa rehemu se na wobeba na se bi meseme kan wo te ase ali ye timi ntreze wo te ase na se ehin no modern go bi se aka no kra no wo muntumi entrake ye ne regional police commander di komo a wo kire se wo mu de agije barriers ahodo a ewo ba bi a omanfo no hu se ka no afa no ese wo mu enhwe enti the last time na commander di komo no kire se wo mu nya ne nti ese ka na timi akwa kopie mu ewo asaman kese enti no wo mu ehwe se ombetumi achika no no mu se ka no obo the number na yes asesi subiu na ewiase ehu yese ukoto se krama esi apaso nipa ne foro no uni ataban enipa nye uni abi gina baabi ono so police for track no police ni bi gina baabi amanatwum no waje se okalafia fa number na tudwa me hwade de number okay kanu Mitsubishi pickup and number no GN 833-24 white yo bere na yeda ase ye bompa ye se nana beba no beba nkwam so ana mo behunu wonkwam ali bizumi dase ente busuase ne ensam no esikoye no eno ene de ababeso mu aga na fo bi kasa na hwe ko comment section ho na ahwe comment aga na fo de begu ha na se dodo na ka se de kamera sase o man Ghana no emu ayehu wo fu play na boy ko fa ka boy wo hye wo dem so a na ye to de ahye wo so achimti esre se Ghana by enhwe se ye bambo ho nsam no ehu ebehia ne yie pa we no comment section ho no ne amanfo edegu ha meso se won so wo de wadwentre ebeja e wo comment section ha bepam no ye beje bre na yakenkan e de amount e too much gh and oni guso a hwe meso se me subscribe button so na de be ona ka ho sa no upload to ma pe pro na fo na bo nkaye wetimi hu se ne ensam no ni na esiti all the social media platforms so ko wa too much gh o subscribe na wa like na wa share na wo nwe bi so enye bi ahwe dark gold and am jeso